Uba proses di sauk meo bala no ya jinglong de khot ke yeng dor bar thau ain ke jilla ha ke step khat pratrik ukala link kot 8000 pulai ula pen pau ke jing ngau scam baki pai ba nong tap vote ke maulai kin nang jet biang yu ha ke election nong thau ain men tau snem 8000 pulai ha ke ba unye le na ke seng san hima United Democratic Party uba proses udai ubala job na ke seng Congress house nem 8000 khat pra bar ula sha be ha ke ni ke seng hadian ba mo u lam baki parlok MLA jung u Kilalit ban ay jingkar siya ni Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA balam daga National People's Party. Uniyo MLA barim ulaong baga jingwan jang u ban yakunye ka election ling baga tiket UDP kanang panklan syu yu na lor ki kam ki ba ulale hakini ki sansnem ki baladap. Mata kasi ka dekat mata ka voting by votes. Mata kasi ka dekat patrik jong January airport pulai. I'm very much confident I will come back as an MLA of Mulai. Isung tu kalau kemulong mata, baik jeng mulai ke di bestan. Isung tu kemulong mata hi, tapi asam seneng hi baik hi isung tu kalau berfak di pai sebab di sok menikau, bagi pai juga di pai rumah mata CDP. Jika ada bantit sungai ni kalau mata, kemulong mata jekan di syahi. Akawi ke plus point sungai kalau I'm a veteran politician. Second to that pada ada bantit sejongga lomba borok langya kalong ya ke NPP borok ikwa ya ke UDP kamtam hapo khasi jentia ngano su pi da kumno ro la banikan kumno pai ba wong dangla pada kaban yegi party dangla mata ke UDP dengan 100% voting by votes di 18 January 2023 I will come back as an MLA of Mulai 100% without any doubt. Nobody can stop me to that they should come back. Kemulan juga bersosik buat pak di elektrik. Kemulan mentah mau sebut dari apa? Buat nak elektrik sampai harus kita minta dulu buat kita mulai setiap sekali. Pi kemulan pi kata orang menek kemulan mentah kalau bapak ni nak yang cuma kalau tidak ya sama ni politics. Tengah juang bagai this is my profession. Kalau tengah juang kita boleh lagi tengah belong syakri baik. Tengah ngerong syakri baik nuru barang sedang leader ni ke feel tengah stop ha ke belum petang lah ngangal orang lah study apa ya ke mentality ke psikologi jong ki sapunda ajar tam ki voters jong mula ke latip ke psikologi ke mentality ke bagi kuat mati dia hang jo ke kadang-kadang juga ya ke ban job bagi pai ba ko mo mulai konsihi mentah langi hai mentah ya ki 18 years above room daga yang juki ke stop long baka ka future jong mulai ka future jong state dan bapti so kami mabele is a leader tege me pisto ke me tak yang juki ki menong bol pai ba mulai ga shim ba long ji bapti so kami job siapa di so kami damdan mana ro mata ha po kayu damdan mata ro po ka Sarkar will be in the front share so I will be in the front that's what da atur pa ji bapti so kami shong lupa ka syuki ba khamat dia dapat kami mata habis tu sebagai bagi the one sebagai kalau sadin pisau tu apa katakan mereka lagi kita rai lupa job di sebelah the front share they will sit but others will be the back benches di pisau tu back benches menghaning IP buat assembly mau lai bun game ni tengah lah ikan game ni bertemai speaker semua bah di pisau apa pai ba jong jelahi berkoi community pai ba jong mulai agak ngan tristom hi pada job bangla i kelong ya kejek jong je periu hakni sini mata boleh ngarupa menjom UTP bagi isu ke bagi hai ni sini mata dok NPP kelong la si persang tak sebut man kata drive from heart to heart dia not sincere jadi kata pelong ngabang dok ka menjom ban fight yang sini isu